ngasi phongkhiba tongan manipuri sifungsing amasung thokhiba thawdo wathoksingdagi maroibi ipausing myamda thamjagi ahanbada sexual assault satakhiba juvenile marigi matakta charge sheet file tokre hawkhiba sai english ngani ga kungi july kunga mathogi nungthil pung amarom tabadu waida Imphal West district ki manungsana leiba mafam amadagi Chahi nipalomgi Nupimacha ama angang masel sanaba oina mobile phone porn movie yenghan sexual assault satakre haba juvenile oiba Nupimacha marigi matakta district asigi women police station special judge proxo Imphal West ta charge sheet file an khalakre charge sheet file aluna hairibadi victim oiribi Nupimacha asiga apop mapana manak nakpa police station da complaint file an khalaki complaint aduna hairibadi makhoi gi laikai nauna sagalakpa school amagi stair kafam da laikai adumakta da leiminaba Chahi nipan gi Nupimacha ahum amadi Chahi taruki Nupimacha amaga punna apunba Nupimacha marina maki masa nupibu mobile phone da yenghaidaba video kya yenghanduna sexual assault satakhibani thawdo adugi matang Nupimacha adubu manak nakpa PIC da puduna examination sing satakhi haidi complainant adudagi police na victim asigi statement sing lokhi police na lokhiba victim gi statement aduda Nupimacha aduna khumlakhibadi Nupimacha mari asina mobile phone yenghanduna Nupimacha sibu selfie ge masum asapot laibigi hairaga makhoi mari magna sexual assault satakhibani haina khungki thawdo adudagi victim asida natana accusing asi medical legal examination sing oina rims ki forensic medicine da tuan examination kya police na sataki masida juvenile justice board ki guidelines ki matungina examination sing asi sataki ben hari police na lan khalak pa charge sheet file adu special judge proxo Imphal West na lokshilaba matung case asigi makhata pa proceedings sing juvenile justice board ta sathanaba kona khangan khreaina pawsna makhata na phungdorakli atopa pawmadana board of director famdagi lakthokibagi order khudakta handoktragadi farmers members sing akan makhongjang sangsingadori tha sigi hawkiba kunga mangada register cooperative society na thokiba order amagi matungina humdragani pan clause 1 of Manipur Cooperative Society Act 1976 5th amendment gi makhada Manipur Milk Producer Cooperative Union ki board of directors singbu board of director ki famdagi lakthokpagi order adu khudakta handoktrabadi Manipur Milk Producer Cooperative Union ki makhada lebe union da sangom piri society singi farmer members singna akan makhongjang sangsilagana hena lakthokre hiramasiga mari laidina ngasi Manipur Milk Producer Cooperative Union ki makhada laiba milk society kya gi farmer singna sinduna pangthokiba paumi singu unaba ma society members singi motchiladuna oinam hemba singan hakibada hanakta register cooperative society na Manipur Milk Producer Cooperative Union ki board of directors singi matangda thokriba order adu milk producer union ki makhada laiba milk society singna yaba khangamloi milk union da sangom thokpa sanbi loiba farmers singi society singna thagaliba board of directors singa siga ngaji phawbada farmers singa awana kya matam sangna khangmina duna state asida sangom gi pothokena pothokna bhona duna lakli adubu Manipur lenga ki veterinary and animal husbandry amasum register cooperative department ani asina board of directors singi awara pa matam sana yengbikide madugi muhutta board of directors singda maral kya pishlaga farmers singi mihut oina lairiba board of directors singbu lathokpa si Manipur da lairiba sangom pothokliba farmers singbu muthana bokhona ba thawong ne haina su lawduba ngamloi maram asina register cooperative society na hokipa March kunga manga da thokriba order adu atuba matam da handokadabani karigum handokta taraga di sangom thokpa sanbi loiriba farmers sing akan mukhongjang kya sangsilagani hiramasida Manipur gi chief minister amas mari lenaba authority na akan mamiyeng sangbi haina farmer society singi mekedi gi pungning singsilakli makasa tharak poina to pawmana Myanmar dik illegal immigrant sing sangsinduna kundarakliba amasum konsa khulgilam khopsilakliba sida governor na miyeng sangbiu village authority Myanmar dik ain kaina sangsilakliba immigrant sing asina konsa khulgi area da khunda sinduna khulgilam kya khopsilakliba sida governor na kutingzin biu haina konsa khul village authority ki chairman ngasi Manipur ki governor Anusuya Wikeda memorandum pisinkhre governor da pisin kiba memorandum aduda yawriba sing adudi maru oina Kangpokpi district ki makhada leiriba konsa khulasi ain kaina sangsilaklib illegals immigrants sing maru oina Myanmar da ki sangsilaklib illegal immigrants sing asi hawkiba sai yangkhairo masida vote bank politics amasum electorals guideline gi dama area sida parks na kunda laita sinbagi thawong sing satharakli illegals immigrants sing asina mara moiraga indigenous community sing the sound akaiba piri
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 1980 ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏꯂꯣꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯜ 12 ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯥ ꯈꯨꯜ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯡꯒꯨꯝ ꯁꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯁ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯤꯀꯦꯜꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯁꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯎꯃꯪ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯎꯖꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯌꯟꯊꯠꯄ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯍꯨ ꯆꯦꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝ ꯈꯣꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯣꯟꯁꯥ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯝꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯀꯌా ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 339ꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯑꯍꯣꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯂꯣꯠꯅ ꯊꯨꯞꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯦꯟꯗꯁ꯭ꯀꯦꯞꯇ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2021ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯨ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯁ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯗꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯄꯤꯕꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯊꯣꯛꯂꯤ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝ ꯈꯣꯞꯆꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯝꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝ ꯈꯣꯞꯆꯤꯜꯂꯤꯕ ꯎꯃꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯁ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯈꯣꯡꯗꯥꯐꯝ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯝꯗ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯥ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯀꯣꯟꯁꯥ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯜ ꯀꯌꯥ ꯆꯤꯡꯒꯨꯝ ꯁꯧꯕꯒꯨꯝ ꯁꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯟꯁꯥ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯒꯤ ꯎ ꯌꯥꯟꯊꯠꯇꯨꯅ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯄꯤꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯥꯔ.ꯀꯦ. ꯔꯟꯖꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯂꯍꯨꯔꯂꯨꯞ ꯄꯤꯗꯤꯑꯦꯐꯀ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯇꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔ.ꯀꯦ. ꯔꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯂꯍꯨꯔꯂꯨꯞ ꯄꯤꯗꯤꯑꯦꯐꯀ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔ.ꯀꯦ. ꯔꯟꯖꯟꯒ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔ.ꯀꯦ. ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤ UN ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯟ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯉꯝꯈꯩ ꯁꯍꯔ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤ UNꯒꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯁꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯣꯔꯦ ꯇꯥꯎꯟꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯄꯨꯡ 23 ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯡ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔ.ꯀꯦ. ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯅ ꯑꯣꯡ ꯁꯥꯟ ꯁꯨ ꯆꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯗꯤꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ
Myanmar military ni appoint tokraba election commission Aung San Suu Kyi na lusing political party dissolve tawnaba order tokrai na su official report amagi matungina phongdorakli. Myanmar military junta na Aung San Suu Kyi na lusing ba political party dissolve tawnaba hukum tawkiba si maru oina general election pangtokna ba honari pa thawrang asida matam sana register tawde habigi wafam thamladuna dissolve tawnabagi hukum adu thamkibani. Aung San Suu Kyi na lusing National League for Democracy na di military junta na pangtokani haina thawrang sathariba general election adu yaningdaba phongdokrabani. Lebak pukpa numita registration tawnabagi deadline pikiba du the political party nipuna register tawkidaba asida National League for Democracy bu democracy su yawribani. Politics sing na di Myanmar ki military junta na pangtoknaba thawrang sathariba unscheduled oiba mikhaladu free amadi fair oiro haina phongdorakli. Myanmar military junta na media bu athingba thamjinba loinana Aung San Suu Kyi gi party sigi lusing kya amasu jail da phajinduna thamli. English singa ga kungi November thara pangdokiba election da NLD na Pakistan mikal da mai pakhi army na elected oiraba lawmaker singa do parliament ki seat lawbada athingba thamjin kiba loinana sakti paishin kiba loinana Aung San Suu Kyi gi government amadi party gi makok thong member kya amasu phajinduna thamki. Aung San Suu Kyi gi party gi elected oiraba lawmakers singi manung ama oiriba babauna haikibada political gi party amadi activist kya ama bujel phajinduna leiringi matamda election pangtok paibasi aikoina kaidongai disu yaba ngamloi hauji masagi sai humdra ga tare suba Aung San Suu Kyi gi prison sentence asi military na sakakiba trial da conviction pibadigi punna sai kontra gumdai subna jail leina nabada dandi pikrabani. Maki supporters sing na phungdokibada SARS asi maru oina makpu politics ta yawba thingnana ba satharakiba khujul thorang oigare hari army gi mekedi gi hadibana English singani ga kungi mathude sakti pashin kiba asi maru oina mikhal da Pakistan nataba pambai sijina bada gini haiba wapam thamli. Independence election observer sing na dipangdokiba mikhal adu niyam kaibigi thawong amata sathaba thena khidi hari marasida senior general Ming Aung Halaying bu criticize tawriba miyoi sinadi ma an military ku satakibagi thawong adu pangtokiba board aduna ma ki political goeba ambition aduda akaiba pire habi wapam thambadagi ni haide ne su pawsin makatan su phungdorakli. Makasa tharak poina to papaw mana Thailand Myanmar ngam khaida leba junta lanmi ki base camp karini force na lokshan bangam khre Kare National Liberation Army madimasigi alliance oiriba military sanglup singna Thai Myanmar ngam khaida leba junta gi military base camp ki mathakta landaduna ngasi ayuk lokshan bangam le haina Kare National Union gi political wing gi spokesperson amana phongdorakre sona kiba akan melan phamadu Karen state ki nongpo ulom mile taraga taruk ulom salaga leiba Papul town da sona kibani KNNA gi spokesperson Pado Mohan phongdorakpada lanphamadu Kareni lanmisna junta gi brigade manga bu maithiba piduna makoi gi base ke madu munma ngamkhibani hana phongdorakli ngasi gi lanphamadu Karen National Liberation Army madima ki mapang oiba lanmi sanglup singna ngasi ayuk pung taruk tabadagi Myanmar lanmi gi base ke madu da akan mamongna landa bawkhibani matamadu Myanmar lanmi gi makedigi su akan mamongda artillery amadi light weapon sing kaptuna khut halaki lanphamadu sarana pung amahena resistance force akan mamongna kamnaki matung tabada Kareni lalhaubu singna makoi gi base ke madu khudum sallaba matungda makhal makha kya gi khulai sing madu nongoi maru sing lokat pangam kya su arm group asigi commander na phongdorakre ngasi gi lanphamadu KNLA gi fighter lanmi ama sikhiba loinana lanmi ohum sathina soki adubu junta gi lanmi singi maikei dadi lanmi kaya yamna sikrabagi amadi asu apan nangkrabagi haibagi matangna sabsana phangmangamdri hainasu resistance force ki maikei gi phongdorakli Kareni state asida kumsing English nga mga samapan ga maudraga mga digi hauna Thai Myanmar ngam khayasi makoi gi lanmi singna control tawduna lakrabani mapam asida English nga niga kunga mathoi digi hauna Myanmar lanmi amadi KNLA gi lanmi singa marakta toina khuthokna bagi thodok thoktuna lakribani aina khunja singna suphungdorakli loishala poina to papawmana Manipur gi panchayat samaga humphuna online payment tabo khre senba sai English nga niga kungani thoidagina kungomdoi phawbada e-gram swaras ki makhada digitals connect tawraba Manipur gi panchayat samaga humphuna online payment tabo khre ngasi Lok Sabha Union Minister of State for Panchayati Raj oiriba Kapil Moreswar Patil na aibo oina pikipu role gi matungina Manipur gi oina leidiba village panchayat natragana masiga manaba rural local body masingasi lesing ahum ga sani pan ga taraga ni thoini
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2022-2023 ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯏ-ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯕ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯃꯁꯤꯡꯅ 168ꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏ-ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯄꯦꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 160ꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯂꯥ ꯄꯔꯤꯁꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ 12ꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯤꯂꯥ ꯄꯔꯤꯁꯠ 12 ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏ-ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯄꯦꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯖꯤꯂꯥ ꯄꯔꯤꯁꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 6ꯅꯤ꯫ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯏꯁꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 2113ꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ 2039ꯅ ꯏ-ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ 1110ꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯄꯦꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭रे꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 2769ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 2100ꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥइन पेमेंट तौबोखरे। मेघालयगी ओइनदी भिलेज पंचायत नत्रगना मसिग मानम रूरल लोकल बॉडी मसिंग असि 3700 लेरबसु ई-ग्राम स्वराज की मखादा ऑनलाइन पेमेंट अमत तौब लेति। मिजोराम की ओइना भिलेज पंचायत नत्रगना मसिग मानम रूरल लोकल बॉडी मसिंग असि 953 मसिग मनुंग 763 ऑनलाइन पेमेंट तौखरे। नागालैंड की ओइना भिलेज पंचायत नत्रगना मसिग मानब रूरल लोकल बॉडी मसिंग असि 1932 ऑनलाइन पेमेंट अमत तौत्रि। सिक्किम की ओइना भिलेज पंचायत नत्रगना मसिग मानब रूरल लोकल बॉडी मसिंग असि 139 ओइबिग मनुंगदा 135 ऑनलाइन पेमेंट तौबोखरे। त्रिपुरा की ओइना भिलेज पंचायत नत्रगना मसिग मानब रूरल लोकल बॉडी मसिंग असि 1939 की मनुंगदा 1939 ऑनलाइन पेमेंट तौबोखरे। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डिजिटल इंडिया की मखार स्टेट यूनियन टेरिटोरी खुदिंगमक्ता ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट पांथोखरे। लेबासिगी पंचायत खुदिंगमक्ता पंचायत की मथौ हेन फगतहनबा ट्रांसपेरेंस अकाउंटेबिलिटी अमसुंग एफेक्टिव ओइनबगी पानमना पांथोकपा मिशन मोड प्रोजेक्ट असिगी मनुंगसना मिनिस्ट्री न ई-ग्राम स्वराज हौदोक्तुना पंचायत की थबकसिंग प्लानिंग अकाउंटिंग अमसुंग बजेट हेन लाइथोवनबा ngamkhre। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज न ई-ग्राम स्वराज असिगा लोइनना PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ग्राम पंचायत खुदिंगमक्ता पांथोवनदुना पेंडर नत्रगना सर्विस प्रोवाइडर खुदिंगमक्ता रियल टाइम पेमेंट तौबोखरे। हाइरिबा थबकसिंग असि मपुंग फाना पांथोकपा ngambagidamak डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत नेट प्रोजेक्ट हौदोक्तुना ग्राम पंचायत खुदिंगमक्ता ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पीबा हौखरे। हौखिबा इंग 2013 फाउबदा प्रोजेक्ट असिगी फेस अमदा ग्राम पंचायत लाख अमदा ब्रॉडबैंड कनेक्ट तौखरे स्वारी। अदुगा हौजिक ओइनदी म्याम पाउ सिसु मतांग से लुसिनजरगे अमसु म्याम पुन अनौबा अपडेट ngamiनसे।